Ауzu биллахи минаш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулиллахи rabbil alamin. Ар-рахманир-рахим, малики йаумиддин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. Ихдинас сиратал мустaqим. Сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валад-даллин. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Assalamun mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Ушул уулубуздун келечеги кең болсун. Алла Таалам ушул уулубуздун эки дүйнөсүн абат кылып, ушул уулубуз аваларын, тагаларын, таяталарын таанып, динди тааныган, элибизге динди жеткирген мыкты аалымдардан болсун деп дуа кылып коелу. Караңыздарчы кандай гана керемет. Эми мынау Куран китепти ушул уулубузга берип коелу. Кыргызстандагы дуана таятасы үйрөттүр. Канча жашта бу бала? 6. Машалла, кол чабуулар болсун.